Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange habereye biteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukobwa wakoraga akazi k'uburaya ariko bita akazi ko kwikorera ari gukekwaho icyaha cyo kwica umwana w'amezi 2, dore yuko abaturage bamwe bavuga yuko uyu mwana yamuryamiye paka apfuye. Bamwe bavuga yuko uyu mukobwa atigeze yica uyu mwana nk'uko bivugwa. Umubyeyi atwitse umwana amezi 9, amaze gutwita amezi 9 mureza amezi 2, kujya atamwiciye mu matako cyangwa se kujya atayikuyemo itaravuga mwice muri guveze kereke ntabwo yamwishe yagiye gahini amwishyurira muri guveze mu cyuma amara ibyumweru 2 aramuzana umwana amezi 2. Agahinda amarira mu baturage ubwo itangazamakuru ryageraga hano mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange. Abaturage bese baza birukanka bavuga ngo dutabare uyu mubyeyi batajya kumufunga bitewe nuko bamushinze yuko yishe umwana wiwe w'amezi 2, dore ko bavuga yuko yamuryamiye paka hasize ubuzima. Uyu mugore yakoraga akazi ko kwikorera, ndavuga akazi k'uburaya. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugore atatinyuka kwica umwana wiwe, bavuga yuko amumaranye amezi 2, yashaka kumwica yari kumwica akiri mu nda, kandi bongera gushimangira yuko uyu mugore azi imiti ikuramo inda iyo adashaka kubyara inda yari kuyikuramo. Kugeza izi saha uyu mubyeyi yatawe muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kwica umwana wiwe w'amezi 2. Abaturage bavuga yuko uyu mubyeyi yafashe umwana amujyanye ku kigo nderabuzima, mu kuhagira nibwo umwana yaje gupfa. Umunyabuzima wakiriye uyu mugore mu masaha ya mu gitondo saa 12 za mu gitondo aje kuvuza runo ruhinja rw'amezi 2, dore ko abaturage bavuga yuko kugira ngo amujyane kwa muganga yese amwihutana ku banyabuzima. Umunyabuzima agikubita amaso uru ruhinja rw'amezi 2 yahise asaba uyu mugore kwirukankana uyu mwana kwa muganga kugira ngo atasiga ubuzima. Nibwo kwirukankana uyu mwana kugera ku kigo nderabuzima, uyu mwana hagerashije mu mwuka. Abaturage bavuga yuko uyu mugore yatanze byinshi kugira ngo n'umwana avurwe. Bamwe bavuga yuko umwana bamujyanye muri kuveze kubera ko yari yavutse afite ibibazo, bamushyira muri kuveze kugira ngo bamwongerere n'umwuka ndetse n'ibindi bibazo yari afite. Ndetse abaturage mwijwi rituje ndetse no mwijwi ry'agahinda no mwijwi ryababaje abanyarwanda benshi bavuga yuko uyu mugore yakoraga akazi ko kwikorera ndetse namuhe yagiriraga uru ruhinja rukiri rutonya, dore ko bavuga yuko uyu mugore yavuye ku gise akahita ajya muri yuvi na yuvi. Nimvuga yuvi na yuvi namwe nk'abanyarwanda murabizi, ubwo ni ugukora imibonano mpuzabitsina. Nibwo rero uyu mugore ngo atagira impuhwe na nkeya, ariko ubwo aho yabaga abaturanyi biwe bavuga yuko uyu mugore nta ruhare yagize mu gupfa kuno mwana, kubera ko uyu mwana ngo yaranamuvunaga cyane, kuko ngo uyu mwana ngo yamutwise amezi arenze 9, ngo ndetse yavutse bigoranye. Uyu mwana rero yaje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ariko kugeza isaha yitabye Imana. Ubugenzacyaha bwo bwataye muri yombi uyu mugore akurikiranweho icyaha cyo kwica umwana wiwe yibyariye. Abaturage bavuga yuko uyu mugore azi imiti ikuramo inda, kuko akora akazi ko kwikorera. Uyu mwana akaba yaramukuye mu kirere batarashakaga kumubyara. Umwana yararwaye yagiye kumuvuza yapfuye, agize gutera yamujyanye mu banyabuzima banyamujyana, ako ntabwo yamupfiriye mu rugo, yamupfiriye mu nzira. Yaza kuba yamuryamiye aba yapfiriye mu buriri. Kuko ikintu cyatubabaje nuko bari bamugeraho yuko yamuryamiye kandi yagize ibyago. Ikindi cya kabiri turahamya neza yuko atari we wishuriye mwana. Urupfu rw'uno mwana rwabaye ikibazo, dore ko uyu mwana yitabye Imana ku iki gicamunsi, dore ko yapfuye bari kumujyana kwa muganga. Bamwe mu baturage bavuga yuko nyina atakuyicira umwana. Urupfu rw'uno mwana rwabaye kimenya bose, dore ko iyi nkuru yakwiriye imusozi, dore ko iyi nkuru muri kuyibona ku nkoranyambaga zitandukanye. Ese ukuri kwa nyako ni ukuhe? Ese byagenze gute? Ubugenzacyaha buravuga iki? Polisi iravuga iki? Ubugenzacyaha bwasobanuye yuko uyu mubyeyi yajyanywe agatabwa muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kuba yishe umwana wiwe w'amezi 2. Ntago icyaha kiramuhama. Bavuga yuko umuntu wese utarakatirwa icyaha kiba kitaramuhama. Rero icyaha barakeka ko yaba yishe umwana we, koko nimba umwana yamupfiriye mu ntoki tayari ataramugeza kwa muganga, dore yuko kwa muganga mvuga ni ku kigo nderabuzima. Nyine bino bigo by'abanyabuzima, bano banyabuzima bo mu cyaro ngo bitwa ngo ibigo nderabuzima nyine baho hafi. Mu gihe rero yageze ku kigo nderabuzima uyu mwana yitabye Imana, nibwo rero ari gukorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane neza ikishe uno mwana. Mu nzira umwana mugwaho, kandi uriya musaza ari kuvuga ko ngo yamuvanye hano yapfuye, kandi twe turaturanye, yamujyanye
mbonye umwana arwaye arembye yuko uyu mugore atigeze yica umwana we, bityo rero ubugenzacyaha RIB bareke guta muri yombi uyu mugore aze ashyingura umwana wiwe kubera ko ari mu gahinda n'amarira kuba yabuze uruhinja rwiwe rw'amezi 2, umwana yatwise amezi 9 akaba yaramumaranye amezi 2 kuba yapfuye, na ruhari na rumwe abifiteho, koko ngo yashaka kwica uyu mwana yakaba yaramwishe akiri mu nda, koko ngo uyu mugore ibi ngibi ngo byo gukuramo abana ngo yaba nabizobereyemo, koko ngo akora akazi k'uburaya, akazi ko kwikorera, reka mbivuge gutyo. Rero kugeza izi saha uyu mugore nubwo ubugenzacyaha RIB bwamutaye muri yombi, icyaha ntabwo kiramuhama. Abaturage barasaba ubuyobozi bw'akarere ko bwakwinjira mwa kino kibazo, uyu mugore akarekurwa akaza agashyingura umwana we, ariko ubugenzacyaha RIB ku makuru bwatanze kandi yizewe bavuga yuko uyu mugore bagiye kumukora iperereza, icyaha nikimuhama baramufunga, icyaha nikitamuhama ntago bari buze kumufunga. Umuntu wese utarakatirwa, umuntu wese uzi ko icyaha nyine batarakimushiza ngo bamukatire igihe runaka, ntago icyo cyaha kiba kiraguhama. Bivuze ngo rero uyu mugore aracyakorwaho iperereza kugeza izi saha, niyo makuru yizewe twaba tubahaye, ubwo ibindi biri buze gusohoka. Uyu mwana rero bamujyanye ku kigo nderabuzima gishinzwe gupima barebe ikintu kishe umwana, barebe uyu mwana yazize iki, nibwo rero mama w'uyu mwana bazamurekura nibamara kumenya ikishe uno mwana neza nyakuri. Ushobora gusanga umwana yishwe n'uburozi kandi uwo mwana arafitwe na nyina, ugasanga ni nyina wamuhaye uburozi, nk'uko abaturage bavuga yuko ngo uyu mwana yamuryamiye, ngo nyina yaryamiye uyu mwana. Ese nibyo nyina yaryamiye uyu mwana? Dore ko abandi bari no gukwirakwiza amakuru atariyo bavuga yuko ngo nyina ngo yarari masambana ngo aryamira umwana, ngo niyabyitaho mu gihe arimo akora akazi. Akantu kiyongereho ko akazi ngo ko yikorera, ngo ari yikorera, ngo ndavuga nyina akazi k'uburaya, niko katumye uno mukobwa ahita atabwa muri yombi. Dore na nubwo ari n'umukobwa mukuru cyane, nyine niba abakobwa ubusanga bari aho ngaho batari bakuru cyane. Ibindi bintu biri buze gutangazwa n'ubuyobozi ndaza kubibamenyesha. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano, amakuru nakagaruka. Nimba ubwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, ciao ciao.